Ikinyejana cya 20 nicyo giteye ubwoba mu mateka ya muntu. Icyo kinyejana cyo cyabayemo intambara ebyiri, ya mbere ndetse n'iya kabiri z'isi. Abanyamateka bagaruka ku ya kabiri cyane, aho bemeza ko yarimbuye imbaga irenga miliyoni 60. Nyirabayazana nta wundi w'iyo ntambara ni Adolf Hitler. Tugiye kugaruka kuri Adolf Hitler, ku izamuka rye ndetse n'abamufashije kujya ku butegetsi. Adolf Hitler yavukiye mu ntara iherereye mu cyaro cya Autriche yitwa Linz muri Mata 1889. Mu bugimbi bwe nta cyamutandukanyaga n'abandi bana b'urungano rwe, kuko atabaga n'uwa mbere mu ishuri. Mu gihe atabaga ari mu ishuri, igihe cye yakimaraga ari mu cyumba ashushanya, ku buryo mu myaka ye 12 yari umushushanyi w'akataraboneka. Ise umubyara utarakozwaga ibyo byo gushushanya yashakaga ko Adolf Hitler aba umufongisiyoneri agakorera leta ya Autriche. Ntiyabashije kubibona kuko yapfuye amarabira azize umutima mu gihe Hitler yari afite imyaka 13. Bigeze mu cya 1907, ubwo Hitler yari afite imyaka 18, yafashe inzira ava mu ntara y'amavuko ya Linz yerekeza mu burasirazuba bwa Autriche, umurwa i Vienne. Muri iyo myaka Vienne yari isangano ry'umuco n'ubugeni, mbese yari mukeba wa Paris. Hitler yumvaga ko azigaragaza nk'umwaritiste, aho yashakaga kwiga muri Académie des Beaux-Arts. Gusa kwinjira byasabaga kubanza gukora ibizamini, hanyuma abakemurampaka bakabyemeza. Abakandida bifuzaga kwiga muri iri shuri bagombaga kubanza gukora ibishushanyo. Hitler wiyizeraga birenze yakoze igishushanyo cyiza, ariko abakemurampaka ntibagiha amanota akwiye. Abura amahirwe gutyo yo gutangira muri iryo shuri. Nyuma yo kubura amahirwe yo kuhiga, Hitler afata umwanzuro wo kuguma i Vienne, aho ubuzima bwamukomeranye, agatangira kujya agurisha ibishushanyo ku baturisite kugira ngo abone ikimutunga. Mu gihe yari afite imyaka 24, ubuzima butagenda neza, habaye ikintu cy'ingenzi twavuga ko cyamuhinduriye ubuzima. Icyo ni ugutangira kw'intambara ya mbere y'isi yose mu mpeshyi yo mu cya 1914. Ubudage, Autriche-Hongrie byinjiye mu ntambara yeruye n'Ubufaransa, Ubwongereza ndetse n'Uburusiya. Hitler yari umunya-Austria, yiyemeza kurwana. Nyuma y'uko nyina umubyara yitabye Imana mu cya 1905, yabayeho mu buzima bw'ubwigunge, nta muryango. Ageze mu gisirikare hamubera byose: umunyeshuri utarutyaye, umushushanyi wapfubye. Hitler yavuyemo umusirikare wubaha. Mu buzima bwe ku nshuro ya mbere yabashije kubona igihembo, aho yahawe umudari w'icyuma. Icyo gihembo yagumye kukirata kuko ntiyigeze yongera gutandukana n'uwo mudari. Mu 1918 ku ya 11 Ugushyingo, Ubudage bwasinye gushyira ibirwanisho hasi. Kuri Hitler isi yari imwituyeho, kwari nko gusubira aho yatangiriye. Umuntu utagira umuryango, igisirikare bwari ubwihisho bwe. Uwarokoye ubuzima bwa Adolf Hitler ni Karl Mayer. Uyu Karl Mayer yabonye ibyari bimaze kuba mu Burusiya, aho abakomunisite bari bafashe ubutegetsi, abona neza ko no mu Budage byahaba. Atangiza gushaka abantu yizeye mu gisirikare yakwifashisha bakazajya bacubya ibitekerezo bya gikomunisite mu Budage. Hitler abona ko afite ubushobozi ntayegayezwa bwo kuvugira mu ruhame no gutambutsa za propaganda. Gusa yaburaga amashuri n'uburere. Nibwo Mayer amwohereje muri kaminuza i Munich ngo yihugure, aho yakurikiye amasomo y'amateka na politiki. Hitler mu cya 1920 ajya mu ishyaka rito ry'abakozi ryitwaga DAP. Mu cya 1921 mu kwa kane, abantu 6,000 bari bakoraniye muri sale ya Kron i Munich kugira ngo batege amatwi Hitler, wari warabaye umuvugizi w'iri shyaka. Mu isare yari atuye avuga akababaro k'Abadage, umujinya n'agahinda baterwaga na guverinoma yari iriho, yo yemeye gusinya amasezerano y'i Versailles, aho Abadage bambuwe buri kimwe, bagahanishwa ibihano byose bibaho. Uburyo Hitler yavugaga yikunkumura byari inzaduka muri iyo myaka, kuko abapolitisiye benshi bavugaga batava aho bari, mbega wagira ngo bari gusoma misa. Hitler yari azanye itandukaniro, yashoboraga guhagurutsa imbaga no kuba umunyapolitiki udashidikanywaho, aho agashyaka katari kazwi yakayoboye, ariko yumvaga adashaka guhagarikiraho, ahubwo yumvaga ashaka kuyobora Ubudage.
kugira ngo ayobore Ubudage yatangiye gushaka uburyo bwo kwimenyekanisha bwari bugezweho butakoreshwaga n'umunyapolitiki uwo ari we wese mu gihe cye. Ubwo buryo ni amafoto, aho utwanwa yaduconze neza bitandukanye no mu kinyejana cya 19 aho abagabo benshi ubwanwa bwo hejuru babusapfuraga, ndetse ahitamo n'umufotogarafe we bwite Heinrich Hoffmann wamufataga amafoto yo kumwerekana nk'umunyapolitike utandukanye n'abandi. Nyuma y'umwaka umwe Hitler yinjiye muri politiki, yari amaze kuba ikimenywa bose mu ishyaka, ndetse n'ibirango by'ishyaka ry'abanazi byarabaye ikimenywa na bose kuko cyari gitandukanye n'ibindi by'andi mashyaka. Kugira ngo agere ku ntego yihaye yo gufata ubutegetsi, Hitler yashyizeho umutwe we bwite witwaraga gisirikare wirangaga n'amashati yabo ya Brin. Yiganye mucuti we Mussolini wo mu Butaliyani wafashe ubutegetsi yifashishije itsinda rye ryarangwaga n'amashati y'umukara. Mitingi z'ishyaka rya Hitler zari zimeze nk'akarasisi ka gisirikare urebye ziryoheye ijisho. Kugira ngo yandikwe mu binyamakuru ku mpapuro z'ibanze, abarwanashyaka be bajyaga kudobya mitingi z'andi mashyaka. Byageze mu cya 1923 abarwanashyaka ba Nazi bamaze kwikuba inshuro 10, aho bageze 55,000 utabarema abasirikare bwite SA bagera kuri 800. Abo nibo yashatse kwifashisha ngo abe yahirika ubutegetsi. Ahari ku itariki 8 z'ukwa 9 icya 1923 ahagana saa 9 z'umugoroba, Hitler yashatse gusabota inyubako yari iteraniyemo abaminisitiri i Munich. Yinjiramo arasa mu kirere atera ubwoba abaminisitiri ngo bamwiyungeho bakore revolution bazamuke i Berlin kuvanaho ubutegetsi. Gusa ntibyamuhiriye kuko yishutse ku mbaraga za SA. Yasanze abasirikare n'abapolisi ba leta baryamye amajanja. Byahise bitera gushyamirana mu gihe cy'iminsi 2 hagati ya SA ya Hitler ndetse n'igisirikare cya leta. Hitler arafatwa, acibwa urubanza, akatirwa hamwe n'ubugambanyi bukomeye, afungirwa muri gereza ya Landsberg. Aha nibwo icyaha kimutegereje yaciye inzira zo kugikozaho imitwe y'intoki. Nibwo yandikiye muri gereza igitabo rurangiranwa yise Mein Kampf cyangwa intambara yanjye. Iki gitabo cyari kirimo ibitekerezo bye bwite ndetse n'icyo yakora aramutse afashe ubutegetsi. Icyagaragaraga nuko ari muri gereza atigeze atezuka ku ntego zo gufata ubutegetsi, ahubwo byamuhaye kwitekerezaho ngo ashake uburyo yabigeraho mu buryo bwemewe n'amategeko. Atsinze amatora ku itariki ya 20 z'ukwa 12 1924, Hitler yasohotse muri gereza kugira ngo atsinde amatora, abona ibintu mu buryo bwagutse, atangira kumenyekanisha Nazi mu gihugu hose kugira ngo bazamutore. Ariko kandi ibyo byasabaga amafaranga ahagije kandi ishyaka nta bushobozi ryari rifite. Aha niho Nazi yari ikeneye inkunga y'abanyamafaranga bo mu Budage b'icyo gihe. Mu myaka ya za 30 rero mu Budage abapatoro bari bafite agatubutse, barabashoye mare yabo mu byuma. Kugira ngo bemeze yifashisha umuntu wo kubageraho, inshuti y'akadosohoka Hermann Göring. Göring yararwanye mu ntambara ya mbere y'isi aho yatwaraga indege. Yari umunazi udashidikanywaho. Nyuma y'intambara yahise ahindura ajya mu bushabitsi. Göring yisanga ku bakire b'Abadage. Binyuze muri we niwe Hitler yakoresheje ngo areshye abakire b'Abadage bafashe ishyaka. Ingingo nyamukuru yitwaje ni uko abanazi nibaramuka bafashe ubutegetsi bari kuzaha amasoko yose abapatro ajyanye ahanini n'ibyuma, kuko Ubudage bwari bwarabujijwe kugira igisirikare. Hitler byumvikanaga ko azongera gukora intwaro. Kubera gukururwa n'uko abanazi nibafata ubutegetsi bari kubaha amasoko, Hitler yashoboye kwemeza umupatro umwe subonetse wese ni Fritz Thyssen kizigenza muri Siderirish. Uyu yafashije abanazi yivuye inyuma kuko mu 1927 impapuro zerekanye ko yaguze inzu y'icyicaro cy'ishyaka La Maison Brin, aho yishyuye 280 by'amafaranga y'amamaka, kandi buri mwaka yatangaga 20 by'amamaka. Ubwo rero kubera izo nkunga Hitler yashoboraga kwiyamamaza nta nkomyi. Hitler yatangije kampanye mu mujyi mutoya wa Nuremberg, akomereza no mu yindi mijyi yo mu Budage, aho yari asigaye agenda mu ndege agakora mitingi 3 ku munsi aho abandi bakoraga imwe. Mu cya 1929
ihungabana ry'ubukungu rikora ku Badage ku rwego rutari rwarigeze rubaho. Ibiciro biratumbagira, ubushomeri buriyongera, Badage benshi. Intero nyamukuru muri kampanye yari Budage kanguka, Budage kanguka. Icyo cyatumye Nazi yagiye izamuka mu majwi, aho mu cya 1933 yabaye ishyaka rya mbere mu Budage rigize ubwiganze, ndetse ku itariki ya 30 z'ukwa mbere muri 1933 Hitler ahita aba chancelier. Intego ye abayigezeho. Akigera ku butegetsi nta kindi cyari kimushishikaje kugira Ubudage igihangange mu Burayi, niko gufata icyemezo gikakaye. Ubudage buhindura igihugu cyarimo kubakwamo ibikorwa remezo byinshi, niko gutangiza imishinga y'ubwubatsi nk'iya Farawo. Atangira kubaka inzira za gare ya moshi, imihanda, gukora imodoka by'intambara ndetse n'indege n'ibindi. Inganda zakoragwa amanywa nijoro, cyane cyane nka Siemens, Krupp, Thyssen na IG Farben. Mu gihe cy'imyaka 10 inganda zabonye inyungu y'akataraboneka. Mu gushaka amasoko ya leta, inganda zakoranye n'ishyaka, aho zisanze mu ruhare mu gutsemba Abayahudi bo mu Burayi. Rumwe muri izo nganda ni urwitwa IG Farben, rwari rufite icyicaro mu nyubako igezweho mu mujyi wa Frankfurt. Rwari ntayegayizwa mu butabire, rwaguye mu mutego wo gushaka inyungu y'umurengera. Ni amateka y'ubusare yatangiye mu cya 1933. Iki gihe Hitler yari amaze kugera ku butegetsi. Yarotaga Ubudage bunini binyuze byanze bikunze mu ntambara. Kugira ngo iyo ntambara ishoboke, Hitler yagombaga guhangana n'ikibazo nyamukuru, gukeneye ibikomoka kuri peteroli ndetse na kauchu yakomokaga muri Indochine yo gukora imitende y'indege ze. Bidahari kuri we intambara ntiyari gushoboka, kuko yari afite experience y'intambara ya mbere y'isi, uko abongereza bakoreye Blackies Abadage. Kuba Ubudage bwari kubyikorera cyari ikintu cy'ingenzi. Byamugombaga igisubizo cyari kuva muri kampani ya IG Farben, yari ya mbere ku isi icyo gihe mu gukora ibintu bitandukanye mu butabire. Abanyabutabire b'uruganda bari baravumbuye esanse bikoreye muri labo. Si ibyo gusa, ahubwo na kauchu. Hitler asaba ikintu IG Farben cyari gutuma entreprise ikungahara, gusinya amasezerano y'isoko rya peteroli n'irya kauchu. Nibwo IG Farben yubatse inganda ebyiri zari gutanga ibyo Hitler yari akeneye mu ntambara. Byageze muri 1939 Hitler yiteguye kurwana. Ku ya mbere Nzeri Hitler yigarura Polonye nta nkomyi mu burengerazuba, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas ndetse n'Ubufaransa. Inganda za IG Farben zakoraga ijoro n'amanywa gusa. Ikibazo nuko zitari zihagije kumuha ibyari bikenewe mu ntambara, kubera ko Hitler yari afite inzozi zimwerekeza ku kwigarurira Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Mu mushinga wo gushaka kwigarurira Uburusiya, Hitler ashaka gutangiza operasiyo ya mbere mu mateka y'isi y'abasirikare 1,000,000 n'imodoka 600,000 zizakenera peteroli na kauchu. Ikibazo cyari uko inganda zari zihari zitari guhaza izo modoka. Abantu ba Hitler batangira gushyira igitutu kuri IG Farben ko yakubaka urundi ruganda mu burasirazuba bw'Uburayi. Ibyo byashyizwe mu bigomba gukorwa mbere na Otto Ambros, uyu wayoboraga IG Farben. Uyu yari umwenjenyeri w'Umudage w'imyaka 40. Kuzura uruganda mu burasirazuba bw'Uburayi byari kumugira igikomerezwa mu maso ya Hitler. Nibwo mu cya 1940 ku 18 z'ukwa 12 Ambros yerekeje muri Polonye mu gace ka Silesia kugira ngo ashake ikibanza cyiza yarwubakamo. Ikibazo nuko ikibanza cyari kuba kiri kuri kilometero kare 20 z'ubuso, rwari kuba rugizwe n'inyubako nyinshi, kandi kubona abakozi byari ingorabahizi. IG Farben yahisemo gukoresha abari muri camp de concentration ya Auschwitz. Urwo ruganda ntirwigeze rwuzura kuko Abarusiya bahafashe mu kwa mbere mu cya 1945. Iki gihe nta peteroli cyangwa kauchu yari yagakorerwamo. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi hashyizweho urukiko rwa Nuremberg ngo ruhane ibyaha byibasiye inyokomuntu. Hitler ntiyaburanishijwe kubera ko yahuye kuri 30 z'ukwa kane icya 1914. Abandi banazi 30 bo hejuru bo baraburanishijwe, kimwe cya kabiri cyabo bakatiwe urwo gupfa. Ku bayobozi ba IG Farben 20 barafashwe barangajwe imbere na Otto Ambros. Yakatiwe imyaka 8 y'igifungo, nyuma ajya muri Amerika agaruka mu Budage, aho yapfuye ku myaka 89 azize urw'ikirago. IG Farben ntikibaho. Ndabashimiye kuba mwankurikiranye, mukore subscribe,
ikiganiro naho ubutaha, bayi.